Mandlondi indodakazi yakhe. Sasihlezi iminyaka elisumi neminyaka emibili phezulu, 12 years. Kwathi nakumele ukuthi ngiphekelele inkomo ngiyothumela abomalume bayokubuza kuhle ukuthi bangibulalephi. Hawa wabetha phasi ubaba kaMandlondi wathi hawa indodakazi amayindawo. Wenzenjani ne unobangela? Beyazi na ufundise umntwana wamfundisa wamsemavaziki. Ngitsho kini bofadere, ngitsho kini abasibelethela bomakoti. Sikhululane sibathathe sibalobole bende. Singathi nasiyokuthatha nibale isikhathi omfundise ngaso nemali osele uyikhiphile emkolweni bonyana aze akhule afunde abengaka. Nami mina mloboli umuntu ozokuthatha kumele ngikhiphe imali yonke ngawa. Umendo usiphiwo, umendo usiphiwo sabezimu, umendo usiphiwo sikazimu. Kama nobungani MP umsokomdawu eKwaga esitongolweni. Nake bafana mvele dosa usondrawula ngimachika mina ijali ibhadisela bhadi umudla la bhadi gogo.